Ndagusuhuje wowe nteze amatwi muri aka kanya, urasuzwa na Padiri Janvier. Ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 2 ukwezi kwa 9 buri mwaka. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 duhimbaza abatagatifu Ingrid wo muri Swede. Duhimbaza mutagatifu Habibu wo muri Turukiya. Duhimbaza mutagatifu Prosper umwepiskopi wo mu gihugu cya Espagne. Duhimbaza mutagatifu Zeno wahowe Imana muri Turukiya y'ubungubu. Mutagatifu Ingrid. Mutagatifu Ingrid ni umwana w'umwami Canute wa Swede, akaba afite n'icyo apfana na mutagatifu Brigitte wa Swede. Ingrid amaze gupfusha umugabo yashatse kwiyegurira Imana, maze akoresha umutungo we ngo ufashe abakene. Abanza gukora urugendo rutagatifu i Yerusalemu, avuyeyo ajya i Roma gusaba Papa uburenganzira bwo kubaka ikigo cy'abihaye Imana. Papa yamuhaye ubwo burenganzira, maze yubaka kuva nziza cyane ahitwa Skaninge iwabo muri Swede. Ariko iyo kuva Ingrid yubatse yuzuye kandi inahabwa umugisha mu mwaka w'1281, umwaka umwe mbere y'uko Ingrid yitaba Imana. Ingrid yitabye Imana mu mwaka w'1281. Duhimbaza mutagatifu Habibu. Habibu yari umudiyakoni ahantu hitwa Urfa, ni muri Turukiya y'ubu. Umudiyakoni Habibu yagendaga yigisha abantu mu ngo zabo iby'ubukristo. Nuko ubutegetsi bwariho buramuhiga, abanza kwihisha, bigeze aho arigaragaza, baramufata bamushyikiriza umucamanza witwaga Lisanias, ategeka ko bamutwika, apfira Kristo atyo. Umunsi mwiza ku bahimbaza abazina abo batagatifu, umunsi mwiza ku bitwa ba Ingrid, abitwa ba Habibu, abitwa ba Prosper n'abitwa ba Zeno. Mugire umunsi mwiza, namwe mugire umunsi mwiza. Na Padiri Janvier naho ubutaha.